Сәлем сезгә Казан қаласыннан, сәлем сезгә мәғрур қаладан, сәлем сезгә ғұрур босып тұрған Сүйінбике манарасынан. Жырлар жырлап иген-игебіз біз, жырлар жырлап пішен шабабыз. Ойнап, жырлап, күліп, бейіп дуслар, әйдәгіші көңіл ашабыз. Xayrlı kiş, hürmetli milletdaşlarımız. Xayrlı kiş barışağızga da. Sizge şol kazanımızdan yolqınlıq oynar selamlarımızını alıp geldik. Indi bugünkü ұшырашуны siz nişiktir? Biz tüzümsüzlük bilen kötüp aldık. Hem әлігі bayramını unutulmaslık bulur deyip ышанып қаласыбыз келем. Indi qonaqqa kelgəş əlbəttə көштənəşlərsiz kelib bulmuş, şulay bit. Həm bizdə sizgə bik köp көштənəşlər alıb keldik. Indi көштənəşlər deyib soraq birirsiniz, көштənəşlərimiz muzikal көштənəşlər bular. Həm indi hazır səhnəgə çıxacaq qızımız indi dünya ko'lamində tanılırğa da ülgürdə yaş buluğuna qaramasdan. Мәсәлән, менә 2008 елда ул Мисырда узган Бүтән галәм мәни гүзәле бәйгесендә борынгы татар халык җырларын башкарып, бар халыкны әсир итә һәм күз алдына китерә аласызмы, икенче урынны алды. Инде сезнең шәһәрегезгә, ягъни мәсәлән, Ригага ул әнисе Фәния ханым белән килдем. Фәния ханым бик шаян шок ханым. Sizni sog'inib, sizni татар burungi kuylarini tinglattirga keldi ham rahim etib kuchli olqishlar bilan hozir uni qarshi olamiz. Sahnada Gulnaz G'aribjonova.
Шуннан да дусларым, җырларны рәхәтләнеп җырларга кирәк. Сез дә кушылып җырлагыз. Инде шуны да әйтеп үтәсем килә, татар җыры бер кайчан да онытылмаячак. Ул һәрбер безнең йөрәк түрендә. Йөрәк түрендә генә түгел, ул һәрбер татар баласының, менә мондагы татар балаларының шикелле һәрберсенең канына сиңгән. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбызның исеме Эльза Мотыгуллина булыр. Бу безнең Мөслимә кызыбыз үзенең тыйнак кына матур җырларын сезгә күчтәнәшкә ул да шулай ук алып килде. Җыры ерак тарихлардан алып килә халык хәтерен. Оялчан ул, инсаф, ягымлы ул, үзе салмак, үзе әкрен. Инде дусларым, әлеге шигъри юлларны мин юкка гына укымадым. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз үзенең ичке хис кичерешләрен, йөрәгендә милләтенә булган зур мәхәббәтен җырлары аша җиткерергә булды. Аның музыкасында Шәрык белән Европа тоташа. Ул күп санлы музыка фестивальләре лауреаты. Бүгенге көндә Мубай татар музыкасындагы яңа альтернатив агымның иң төп вәкилләренең берсе.
Мубай безнең Казаннан килгән иң затлы кунагыбыз, шуңа күрә алкышларыбызны жәлләмибез һәм каршы алабыз. Мен дә Казаннан килдем, бүген сезнең өчен җырларга дип. Мин җырлаган җырларым бер өлеше совет композиторлары җыры булыр, бер өлеше үземнең җырлар булыр һәм бер өлеше татар халык җырлары булыр. Башлап җибәрәсе килә Салих Сәйдәшевнең Әдрән диңгезеннән. Өзім язған жыр ол исләдәгенә гөлләрем дип атала.
келесі жер ол ұлы буынға еш-шексіз танышы жер. Резван Хакимов музыка Сарамил шағылып шилары әйтмәсі науыр сөз деп атала. Bir қайшан әйтмәсі ауыр сөз bir қысқа sen benim ömürlük yoldaşım sen şaşkın yıldızım suygan yar aytmazsın ağır söz aytmazsın Ağır söz aytasın kelsa da aytmasin aytmadız aytmasin ağır söz aytmasin yüreğimi tıblaydı yaralı şırlarını şovlatıp yürüsün gürletip yaşaysı baradı irtesin kişinde milasin kızganman karışın yılısın şul şakta seyirim aradığın yüreğin bilen sen duyarsın aytmasin ağır söz aytmasin yüreğimi tıblaydı yaralı jırlarını şovlatıp yürüsün gürletip yaşaysı baradı aytmasin ağır söz aytmasin yüreğimi tıblaydı yaralı şırlarını şovlatıp yürüsün gürletip yaşaysı baralı Халық күйі Гүлшат Зейнашева сіздері ормандарда елдім. Ormanın arada yürüdüm, bir gün su
Ул хәтле ук моңсу булмаган бер татар халык җыры, ул авыл көе. Bizde büyük dağlar vardı, dostunda dağlar var. Dağda yaprak bizde sarhoş, sizden yine haleler var. Dağda yaprak bizde sarhoş, sizden yine Халык көе Хәмдия.
zine daralan şağı diye size aytmam zine daralan şağı Үзебезнең җиңел генә токмак бер җыр белән беренче өлешне тәмамлап торабыз. Ул шаян җыр Карамалай дип атала. Kızım Yıldızım diye atıldı. Yıldız degenden özüm bilen de tanıştırıga unutkanman. Benim ismim Ak Yıldız bulan. Devam ederiz. Hem indi yeniden biz sahnege bugünkü konsertimizni başlap jiberuvchi eng yash, eng matbur hem eng talantli qizimizga beramiz Gulnaz G'aribjanova. Thank you.
телем. Bir kim bilmi bu dünyada koya sokmak salasın. Elle yazmış, elle yalgış yükte eden balasın. Tuaşa göreçeğim şuldur ahire. Tırmıyım öz ilimde. Tik şulayda bik yaratıp silimin öz tilimde. Öz tilimde hatlar yazam, Irak'tағы dostlarga. Öz tilimde jırlar jırdım, düşsem zor sağışlarga. Öz tilim, doğan tilim tatar tili, etkem enkemnin tili, etkem enkemde kadrili tilim menga bilgili. Bek zo'r rahmat sizga. Hozir endi nihoyat Elzani sahnaga chaqiramiz. Borsida kelamda Bütün nerse sine uyuyor.
Мин янәдән сәхнәбезгә безнең иң кадерле кунагыбызны Мубайны чакырасым килә. Чынында Мубайның җырларын тыңлаганда күзләргә яшьләр җыела. Аның җырлары бүтән дөнья буенча бүтән халыкларны берләштерә алырлык җырлар. Инде сез минем сүзләрем белән килешерсез дип ышанып каласым килә. Хәзер янәдән ул безгә үзенең тетрәндергеч җырларын тәкъдим итәчәк. Күңелемдә нурлар дәртле мамана, йөрәгемнең дөрес аңлады. Гомер язым шау чәчәктә әле, сөйгән ярым килсин соңлама. Яфрак үтәсләр җитте күзләре, мәхәббәт ул күзендә күзләрдә дә язлар кабатлана. Сөйгән ярым соңлама, соңлама. Ак караларының төсе чәчләремдә кыш җиткәнен миннән сорама. Шалкышларының акылында сыры бар. Сөйгән ярым килсин соңлама. Яфрагы бәйтләр җитте күзләр, мәхәббәт ул күзендә күзләрдә дә язлар кабатлана. Сөйгән ярым соңлама, соңлама. Яфрагы бәйтләр җитте күзләр, мәхәббәт ул күзендә күзләрдә дә язлар кабатлана. Сөйгән ярым килсин соңлама. Сөйгән ярым килсин соңлама. Тагын бір жыр жырлым. Ул Алмаз Насыйповның «Яратам дисең син» деген жыр. Ул элегрәк бик популяр иде, тик нигәдер соңгы вакытта югалып алды. Бәлки минем жырлау сезгә бераз кырыйгарак китү булып та тоелыр, әмма ул җырны яратканга күрә мин аны куркып кына булса да жырларга булдым. Яратам дисең син, шуның өчен бар дөньямны вакытам дисең син. Юк иркәм, син онытма дөньяны, бу дөньяда мин яшим бит, онытма син аны. Яратам дисең син, шуның
sen vazgeçme yaşadan yaşavın benim için kıymet var narsalarını Yürürken sen vazgeçme yaşadan yaşavın benim için kıymet var narsalarını Yaratan değilsin sen şunun için bak dünyada varlıktan değilsin sen Yollarken sen unutma dünyada bu dünyada min yaşın bir tanıtma sen ana Yollarken sen unutma dünyada bu dünyada min yaşın bir tanıtma sen ana Yürürken sen unutma dünyada bu dünyada min yaşın bir tanıtma sen ana Рамиль Курамшин, музыкасы Гүлшат Зайнашева. Ертеңіз келіп келші, түніп пішкен шелер
arasında sayısında şaşıp düşken gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında yardığızı gül bakşağı güller dütel dütel dütellerge kıyır düşken dur güllerle yutken gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında yardığızı gül bakşağı kıymet şilter şilter bakşağı kakındır görürsünü bakıtlıyken gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında gülü bakşağızı bir etme turkarım sıklanım kında dünya üşüp düşeriydim kübelek bulup kında. Hem жырлауымны tamamlап, тагын bir өзебезнең җыр, халык җыры. I'm
ağaçlara senin ufakta sırlarımı silimi sardı ağaçlara senin ufakta sırlarımı silimi sardı ağaçlara İdil Татар Cemiyeti Reisi Rinat Efendi Axunovqa hem Qozandan gruppani uyushtirib kelişi bizning Olsu İsmailga. Rahmat. Biz Qozonda yaşab, Latviya Riga tatarlarının bek aktif ekanini har vaqt eshitamiz. Hem shunday zo'r xiyol bor edi, bunda kelib sizni ko'rishga, uchrashishga, o'ralashishga. Hem bulardan kelib bo'lmaydi, albatta bizni birlashtiruvchi, uyushtiruvchi ham bor dunyo tatarlarini birdam etib tutuvchi zo'r kuch u bizning xalq jizlari, bizning muzikamiz. Sizga sho'g'andir deb o'ylaymiz. Shundan da mana Mubay ул инде дөнья күләмендә таныла башлады. Аны башка халыкларга да күрсәтергә, тыңлатырга уят түгел. Һәм без моңа берничә тапкыр инандык инде, алга таба да шулай татар җыры үссен иде. Инде сезгә бик зур рәхмәт каршы алганыгыз өчен, оештырганыгыз өчен. Һәм әйтәсе килә, без шуннан да милләтебез белән бик горурланып яшибез. Һәм менә ишеттек, Латвия татарлары инде монда ничә ел яшәүләренә карамастан, bizning millat vakillari bir taqdirda politsiyada uchurda turmagan ekan. Bu bizning bek tartibli ham bek zotli millat ekani bizning bir dalili. Shulay bitirna. Сиңа сүзне бирәм. İdil Татар Cemiyeti'nden bek zor rahmetler sizge, bizning yaqtaşlar. Min boltır işittim sizning konsertiniz turunda Helsinki'de ozgan sentyabr ayında Tallinn'dan bek yaxşı söylediler sizin konsert boyunca. Men o'yladim, uzoqlamay siz de bizga kelib jetersiz. Mening uylar havoga ketdi, mana siz kelib jetdingiz bunda. Sizni qarshi oldik. Bu sizning konsertingizni o'qshaga solar bo'lmaydi. Bizning ko'shtanashlarimiz bilan qizlar bilan bo'lishimiz. Elza, Sinxar. Siz jilasizdir birga. Ne şeyler içersiz bunda Qozon şeyi, Qozon shakshagi albatta biz Qozon shakshagidan boshqa bir qo'yda yurmaymiz. Hem Medeniyet Ministerliği, bizning Tatariston Medeniyet Ministerliği sizga shulay bo'laklarni jiberdi. Hozir Elza sizga beradi. Bu bizning millatdoshlarimizga demak bo'laklarimiz bizdan Bek zo'r rahmat bo'laklar uchun. Abdulla To'qay, Tatar tarixi, Tatar Tubatayi, Baxtli konditor fabrikasi, Tatar xalqi uchun, Tatar shayi, butun Tatar kishiga eng kerak. Bu Tatar bo'ldi. Mana biz o'zimizning isimdan da sizga kichkina bo'lak yasaymiz. Sizning yashaqqina ishtalikda qolsin. Bizningcha bizning bo'lak mana Tatar xalqi yarata sherga siz bu shashkaga qarab ko'rarsiz. Biz bo'ldik Latviyada, Rigada ne yaşadık bu eski shaharda, mana bu Domskiy собор qirida. İstelikka qolsin bu shu. Bu sizga, sizningcha olaymi konfeti bizning Latviyaning brendi, bizning ishida u big baxtli sizningcha da olaymi Tatarsha bogini счастья. Так что sizga da big zo'r rahmat.
дусларым, очраштык, күрештек, җырлаштык. Бик күп матур шигырьләр дә ишеттек. Хәзер инде саубулашыр минутларда килеп җиттем. Төрле төбәкләргә сибелеп яшәсәк тә, без бердәм халык һәм һәр вакытта да шундый булып калачакбыз. Яшәсен туган телем, яшәсен татар теле. Хәзер хөрмәтле милләттәшләребез бергәләшеп, басып, үзебезнең гимныбызга әверелеп беткән җырыбызны, и туган телем җырын бергәләшеп башкарабыз. Дусларым, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.